Zdravo sam, ja sam Makac i danas ćemo raditi Ice Bucket Challenge. Ko što vidite ovdje imamo vodu. Moja sestra me izazvala, tako da eto, ja izazivam sve vas da uradite ovaj challenge. Pa vodu. 3, 2, 1. Izazivam sve vas, tako da ako ste uživali ostavite like, share, subscribe, koment i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!